siyafuna uma ingcwele usakhona sayaphi izigigaba ngalokho because uma ingcwele xa ekhona simbona kuyazigigaba umuntu uma ingcwele akekho lowa namhlanje uyenzelwa kufuneka siyaqasha kuyo namhlanje siqasha keyboard player ukuze ikwazi ibe namandla loo nto akekho funeka sisabone sibaqasha abafana nomadakwa sibaqasha bedakwa sibaqasha benqina sibaqasha besenza yonke into ngoba lowa namhlanje ubengele uyenzelwa esiyaqasha MCs qasha umsebenzi Sanje uvula inkonzo siqasha umuntu ufana uvula inkonzo Eba siqasha umuntu ufana uvula nje inkonzo naye avume ubhatalwa fana uvula ikawe nje uvula ikawe uvula ikawe uvula ikawe because my one namhlanje bengoliyenzela akekho lo asasivuna ingoma asathazwe nathiwa intwana phakathi ya iphaphaza nalidala nalisithi lantwana isapha njalo livusa abafileyo sibabona abantu lentodana lutwana ngaphakathi lentempilo liphaphazayo ayidinganga voice worshipper asidinganga ma-artist asidinga artist sizawusathela lento kodwa sidinga omama abaphathisiweyo by the power umama nakhona uphithi ngoku siyofaka i-com gospel uma buziba nenzani sicala abantu abatsha sinebona alcohol i-understanda nithi iyouth yethu thiba igqobe ethafe izophinde izozekhona funeka sifake pha siyifake igqobe siyifake ukuze ubuziba nenzani ntoni sitsala abantu abatsha yamadoda leyethu ayenzelwa xa isemandleni wayo masiyeke besemandleni wayo mayiphakanga yaphatha amandla wayo phakanga ngalona thixo makasisiziliyana waphatha amandla wakho siyimhlabisa hlabathini ngoba nosithatha zehlabathi ayelahlabathi athatha zethu kodwa sithi amalanda zabo siyimhlabisa phakanga ngalona thixo uyathemba Wengcwele ungaguqukanga manphela uyeke uma ingcwele amamuntshana akabehlela umuntu osohlulwa kuphila bebekufundisa izolo ndisithi ubhaptizo lwamanzi oluthatha inxana kukuyobonisa uba ndiguqukile ndidla ngothi incawe engabasabantu emanzini funeka ivalwe ngoba sisiwophi incawe engasibantu manzini ndidla ngotsho ndlabondini ndinompostile engabasabantu emanzini ufanele incawe yakhe siyivale funeka siyivale ngoba sisitokfela esi nditha izolo ndifundisa ndithi uma ingcwele unikwa nguThixo xa ubhaptizo lwamanzi xa singabafo sewusemanzini uyabonisa uba ndiguqukile nguwe obonisayo kodwa umoya ingcwele unikwa nguThixo
ufakazele inguquko yakho ukuba uguquke manyani wawuqalisa umoyingcwele ngathi leyo mawuvuka sosithi naye uba sikanhlanisa phansi sinibuze wakufikela nina akazi nedate ebalala ndingayilibali mina kwamkela uyesu ngathi ukufika komntu umoyingcwele 2012 ngathi naphazi kwamanzi omqanduli siyobhabhatizwa wafika ngathi ngumfana ngathi somfana ngobo kodwa ngilibali okuhlanze phansi into umuntu wayefike nina kayazi komanti naye mfundi lo namhlanje umoyingcwele ntatha uxana ungagqoka so-tight bazokhonza ngo-tight yabona lo namhlanje umoyingcwele lo namhlanje lowa namhlanje umoyingcwele lowa namhlanje bagqoka kakuhle babesekubicimbi ezinyanya zakaba wabo bagqoka kakuhle xa bebheke emingcwabeni kodwa bazogqoka tight endlini yokukholwa bancane ufaka amabhulukwe bawashiphe ngamabhulukwe bekhona bawashiphe ngezinto ebebemasanikelwa ngokutshiswa abantwana ngumoyingcwele wanamhlanje ngumoyingcwele wanamhlanje lowa madoda 2011 bathatha impahla nabizigqoka ngekakholwa bazithatha ezo mpahla ngoba wayefikile